harimo abantu bahanuraga barigeze baricara bajya mu bicuruzwa by'amagara nta nico muzireguza ku munsi w'urubanza mwarasomye utarasomewe yarumvise utarumvise yarabwiwe bona ko yambika kenda bona ko yambika umuntu agaciro. Haleluya, amen. Nigeze ngera mu gihe zana umugore ndasenze vuga ngo ndasenze nashobora ko byarakorewe utageze gute utamashije Imana imbere. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Injya mbyibuke kambira ngo mwana wanjye nubwo uzanye urugo hauzaguha amazi yo kunywa vati mu rukubesho. Amen, amen. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Nawe ndabuze imvugo y'Imana ngandi icogiye ariko maze kuyimenya umenya ko yavuganye nawe kera. Amen, amen. Cyamba tukamenya ko ivuganye natwe uwo munsi tukirinda. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Ari nzo ni ibintu bisanzwe koko y'amazi ngajya yabura kandi ndi kuyureba abantu. Ari kimana kuvuga ngo nzakugenda imbere ahataringaniye nzaharinganiza nungumaho nzaguha umugisha ariko numvaho uzapfa. Amen, amen. Haleluya, amen. Igiye kubikora imera ko umuntu aca mu ntambara pafisi gumereza umushoferi ngo umuntu anyuze mu butayu amenya n'impamvu Imana yamurinze. Natwe twanyuze mu butayu bukomeye ariko Imana iratugaba iturinda kupfira mu byaha. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Ura mukecuru azanye mukecuru byara mama ariko ura mukecuru cyakoze goreza umugisha. Bakecuru bakunda nawe bose nabonaga baraba daimoni gusa bagira ibicuma mu nzu bagira ibibindi ariko agiye gupfa yarizize yaramvumye nanjye ndamuvuma. Yarambwiye ngo uzapfa ndaco wimari uzati nawe uzapfa mbere yanjye buguca nari mvumyera ni Imana yimvugiyemo. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Nshimye Imana igitumije kwambagaze umurimo wacu ndamuvugira Imana uri wose ni mu kabari gusa ni mu bisindi mu busamba ni mu bujura ari kiravuga ngo nunyemerera nzajyana nawe. Uyu munsi barimo baraza bagatura ibijumba bagatura ibisheke aribo bangwanyije ba mama wacu bakaza bagapfuka mate dusengera imbuto ziri kutugi. Nawe cyambwa gira umugisha w'Imana. Amen. Yesu nashimwe cyane. Haleluya, amen. Iki gitondo rero umva Imana kuko Imana ishoboye biruko nzoma ijambo ry'Imana rito. Mana ambwiye ngo ninze mbabwire ngo nimwongere ibihe byo gusenga uko imisi baye mibi. Haleluya, amen. Kandi umugore wese yumva ahagera yongera afate byo gukerana n'iki n'Imana n'umugabo gerane n'iki n'Imana umusore gerane n'iki n'Imana naho abana b'Imana isanzwe iri kumwe nako ndaca abafite. Haleluya, amen. Ndacaca umwana uwo ngo nugatana asenga Imana iri mu ruhande ariko wowe bite nuko witwaye nabi wegerane n'iki n'Imana kandi mugira ukuri mu mitima yanyu. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Mujye kubana n'abaturanyi banyu neza byo kubana n'Imana umuturanyi uri kumuhigira ngo ibihembe byo naco bivuze gifite agace nuko wakigirana n'iki n'Imana. Hano bamwerema abantu bameze nk'injyajya bari hano ariko nibare kubujyajya kurabahoro ngumugisha w'Imana. Haleluya, amen. Barima ba mama binda kogwaho mu ngo zabo bifata nabi ng'Imana agiri kubyishimira ko ngoza kwifata y'umwana asoma ijambo ry'iki utarasomye arasomewe. Harimo abantu baza agaciro ko gusenga bicaye ariko nibahebereza agaciro. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Barimo abantu baririmbaga bicaye bahita bajya mu kabari
Mwarimo abantu bahanuraga barigeze baricara bajya mu bicuruzwa by'amagambo. Mwarimo abantu bari bazi gusasa imikeka ku rusengero ariko babonye imiyaga ije barambika hashi. Ntabwo Imana yigeze ivuga ngo nidukora ibyaha, nimba urasasa mu rusengero sasa n'umutima wawe hagomeze gucya mu izina ryande rya Yesu. Haleluya, haleluya. Yavuze ninze mbwira abamama mo hano harimo n'abamama bari kwiyiba mu ngo zabo, ubwo bujura ngo buzagugeza kuri. Kizwa mu rugo rwa no muri Imana ugire gute ukizwe niko gusenga kwawe. Amen. Kandi usenga uve hehe mu byaha. Haleluya, amen. Haleluya, haleluya, amen. Haleluya, amen. Nico muzireguza ku munsi w'urubanza. Mwarasomewe, mwarasomye, utarasomewe yarumvise, utarumvise yarabwiwe, abwirwa imirimo y'iki y'Imana. Utarayibwiwe yarayibonye ku giti cye ari kwa muganga, ayibona yabwiriwe, ayibona ari kubyara, ayibona ari gupfa ari kuzuka, ayibona mu muryango baramwaza baramugarukira. Naco muzireguza kuko Imana yacu yigaruka ku cyumanza y'abantu base bamukubisi. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Nzanumva kuvuga ngo meze ngo tuzapfa, koko tuzagira gute tuzapfa, ariko ugupfa niki nagari ikibazo ubwo nahantu ugeze gute ugiye. Cyumuntu dufite ikibazo cy'umuntu ari gupfa yapfa ari musikaza gutera imiryango yasigaye. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Kugira ngo kizwa n'urupfu zapfe neza, n'urupfu zanapfe uri mu Mana mu izina ryande rya Yesu. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Haleluya, haleluya, amen. Amen. Ibindi bya pafisi naza kwimuha dushoje ariko Imana itugire neza. Amen. Yesu ni yamamare. Yesu ni yamamare. Yesu ni yamamare. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Reka dusome unaradufasha ugarare hariya kuko nge ngunda gusubiramo. Na magambo ajyanye n'amagambo nzaze mufita yo kugira neza utitaye inyungu zarabu gukorera. Haleluya, amen. Niruka asoma igitabo cya Luka murongo wa 3 na kibice bitatu dore ku murongo wa mbere tugeze nko kuri 9. Niturangiza twumva Imana tujye mu mirimo y'amaboko. Haleluya, amen. Ubwire ngo wazanye amatwi. Reka mbaze mbara umuntu ugwaga amatwi ze tumusenge ariko yumve. Hari uri mu gwaye amatwi? Nimba nawe uri muri uyu munsi Imana izawukujiza imbere bikaribu. Tugendane mu izina rya Yesu. Luka ibice bitatu kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 9. Kadusome titire y'amagambo. Yohana umubatiza atangira kwigisha no kubatiza. Iyo ni titire y'amagambo kugira ngo uze mwa bino bintu araho wabikuye. Yohana atangira kwigisha no kubatiza. Haleluya, amen. Hano ubatizwa ufite icyo wamenye. Yego, ubatizwa ufite icyo gize gute cyo wamenye. Kandi Imana yemera kubatizwa iguhamira gukora umurimo. Oye iguhamagara, iraguhamagara. Wamara kubatizwa ba uri umuntu wemeye gukorera iki? Imana. Mubere ngo uzabaranwa nayo. Warabatijwe. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Warabatijwe wemera gukora umurimo w'iki w'Imana. Kandi umunsi uricaye kandi warageze gute warabatijwe. Izakubarira iminsi yose wabatijwemo ugiriho. Ndagiza buriya minsi wabaye uri mukiza, buriya minsi yatangire kuyemera ukajya kubatizwa, niyo minsi izatariho kubarira kubwire ngo mbe ko wabatijwe wakoze iki. Ego. Kadusome. Nuko mu mwaka wa 15 imyaka yose umaze Imana yayigura kwigura muzayikorere. Wo ku ngoma ya Kaisari Tiberio ubwo Poncio Pilato yari umutegeka w'i Yudaya. Yego. Na Herode ari umwami w'i Galilaya. Yego. Na Filipo mwene se ari umwami
wa Ituraya n'uw'igihugu cy'Tirakoniti na Lusayiniya, ari umwami wa Abirene, Ana na Kayafa ari abatambyi bakuru. Abo bose bari abakozi b'iki? Bari abakozi b'iki? Ariko Imana itari yabasura ntibabwira icyo bakora. Haleluya, haleluya, kuba wabyutse mu gitondo ukaza kugira ngo umve ijambo ry'Imana riguhindure, uhindure n'abandi. Haleluya, ndaga iby'Imana babyikubira, uvuga iby'Imana babiguhinduye uhindura n'abandi mu izina rya Yesu Nazareti. Nibwo ijambo ry'Imana ryageze kuri Yohana mwene Zakariya. Nibwo ijambo ry'Imana, haleluya, ryageze kuri, haleluya, 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 ryageze kuri Zakariya mwene Yohana. Navuga izina ryawe. Nibwo ijambo ry'Imana ryageze kuri Papa Fils. Haleluya, haleluya, ijambo ry'Imana ryageze kuri Papa Fils. Haleluya, aremera arakingura inzu yubatse ndamumuteye ingunga. Hava ati nemeye ko Imana ishiraziganiye n'abantu bayo hani wanje. Haleluya, haleluya, ijambo ry'Imana ryageze kuri Korode, arakizwa arahinduka, areka kwiba, areka gutongana, areka gusambana, areka kuvuga nabi. Nibwo ijambo ry'Imana ryakugezeho nawe. Haleluya, urabatizwa, umaze kubatizwa ujya muri korari, ubu muririmbyi. Ijambo ry'Imana rikugezeho, uva mu kabari, ariko ijambo ry'Imana hayiwe rikugezeho. Haleluya, nimwesha abana warababuze, none ibyo tuyituye. Haleluya, haleluya, nibwo ijambo ry'Imana ryaje rigira kuri Yohana. Haleluya, mwene Zakariya akora umurimo w'Imana. Ubwiye ngo byakugezeho urabatizwa. Byagize gute? Byakugezeho. Uyu munsi genda ukora umurimo w'Imana kuko byakugezeho, ndacuzireguza. Ari mu butayu. Yari mu butayu, nawe ureba hano wari uri. Wari mu butayu, iyo mu kabari, mu bujura, mu kuramo inda, mu gukwa. Ayewe mugakunguka indaya, ikuvana mu butayu, ikuza kugira ngo umve ijambo ry'Imana. Ndacuzireguza, wese tutawe Imana yamukuye. Ajya mu gihugu cyose giteganye na Yorodani. Aragenda ajya mu gihugu cyose gutumye muri mahoko kuvuga iki? Imana. Yaba mu rusengero, yaba ku muhanda, mwongere muhaguruke mukorera iki? Imana. Ubagore mwicara mu isoko ukorera iki? Imana. Mu kabari nabwo numanira kugeza nabwo uvugira iki? Imana. Yakugeza utagiye kugeza ugiye kurobamo umuntu w'Imana ikubwiye. Haleluya, haleluya, nitumuhamagara iradutumye tugenda hano hose tuzana abantu bakizwa baje kwa Yesu mu izina rya Yesu, kuko aho yagukuyira hazi n'ubu yagusubiza kandi wose ujyayo. Abwiriza abantu iby'umubatizo wo kwihana ngo babarirwe ibyaha. Ababwira ijambo ry'Imana. Haleluya, ababwira iby'umubatizo ngo bareke ibyaha. Haleluya, haleluya, ngo tuzizira. Muzagira gute? Tureke ibyaha. Tureke iki? Tuve mu kabari ngo turaje kumva ijambo ry'iki? Imana yanga ibintu bikururuka, Imana yanga abantu biyobagiza. Nguca abakeshi akanga kubu azagira gute? Savunagurika. Yego, nk'uko byanditswe mu gitabo cy'amagambo y'ubuhanuzi Yesaya ngo ijwi ry'urangururira mu butayu ati nimutunganye inzira y'Uwiteka. Iravuze ngo yemwe bakristo bajya mu ijuru. Haleluya, yemwe bagabo tujya mu ijuru, dutunganye ibitagize gute? Ndatunganye, kandi inzira z'Uwiteka Imana tuzigorore. Amen. Mugorore inzira ze, mugorore inzira z'Uwiteka akiri ku manywa. Amen.
igikombe cyose cyuzuzuzwa. Igikombe cyose n'utunganya Imana n'utunganya ibidatunganya ukareka ibyaha, igikombe kimwe cyose kizakuzuraho. Ariko utari wava mu byaha uzaba uri mu bibazo byo hasi. N'umusozi wose n'agasozi bizaringanira. Iravuze ngo nituva mu byaha, iravuze nitwubaha Uwiteka Imana, udusozi n'imisozi byo bizagira gute? Bizagira gute? Bizaringanizwa nitwubaha Imana. Amen. Haleluya. Amen. Yemwe mwabagabo mwe, nimwubaha Imana ibibazo bizavaho. Nimwubaha Imana gufungwa bizavaho. Nitwubaha Imana tuzamara tujye tubegwe, ariko nitwisuzugura ntabwo bizatugwa neza. Iravuze nitwubaha Imana udusozi n'imisozi Amen. bizaringanizwa. Nibigoramye bizagororoka. Nibigoramye bizagororoka. Imbaga ikibazo cyanze kuva mu ruhande rwawe urayizi, n'umutima urayizi, nagukizwa ukizwa none ukabivamo. Impamvu urugora bari kukuvugana nawe uvuga abandi nabi. Iravuze ngo noneho kizwa ibyawe bifunguke. N'inzira zidaharuwe zizaharurwa. Iravuze ngo n'inzira izaharuka. Haleluya. Amen. Haleluya binyuma. Amen. Iravuze ngo niubaha Imana n'ahadaharuwe izaharura. Amen. Abantu bose bazabona agakiza kw'Imana. Abantu bose bazabona akiza kiki cy'Imana mu ruhande rwawe n'urwanjye. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ninubaha Imana abantu bose bazashimiki Imana. Ninubaha Imana bazashimiki Imana. Ariko nusenga nawe uzaca abantu umunsi. Haleluya. Amen. Mwe muri ijambo ry'Imana turukumva. Ninubaha Imana hadaru izaharu. Nuko abwira iteraniro ry'abantu benshi bari baje kubatizwa nawe ati, noneho uyu munsi turababwira ijambo ry'Imana, nibwe mwaje kumva ijambo ry'Imana, nimwumve noneho. Mwabana b'incira mwe, dore harimo abana b'incira batajya bumva Imana bakayitesha agaciro. Ariko nivuga abana b'incira ndari babandi bacage nabo uyu munsi uvuge uyu munsi wa none ukora Imana by'ukuri, wisenga Imana nabi. Haleluya. Haleluya. Dore mwabana b'incira mwe nimwumve. Hayiwe nagomba tutse ndutse abandi bari hanze, ariko kano kamwanya urebe inzira ze n'umutima kutekereza, uve mu ncira uje mu bana b'iki b'Imana. Haleluya. Oya iravuze ngo noneho mwabana b'incira mwe, simwe bivuze ivuze abandi basenga bari kudandabirana. Mwebwe murukumva Imana dari mwebwe ivuze, ariko nimba urimo waranze gukizwa uraza kwivanamo ukizwa mu izina ryande rya Yesu. Kuko mukunda ibiryohere, kuko ndavuze ngiremye akawunga ntabwo uraza gukomera Imana amashi. Ariko iravuze ngo mwabana b'incira mwe dukizwe. Amen. Haleluya. Amen. Abagabo b'incira bakizwe. Mugabo w'incira akinyuma umugore we, mugabo w'incira ariba, mugabo w'incira aleluya akubita mugore, mugabo w'incira aragenda akazimira icumaguka mu rugo. Ariko twebwe uyu munsi dukizwe, duhereza inzira iharuye mu izina rya Yesu. Amen. Tuve mu kabari turi gusenga, tuve kubyina n'indaya tutarindaya. Ninde waburiye ngo muhunge umujinya uzatera? Ninde kuburira abantu bahunga umujinya uzatera? Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kuzano mwahunze, kuza kumva Imana muri gucika Satani, kuza mu idokarekare suko mwabuzaho mujyama murimo guhunga, muhunze mwumva ijambo ry'Imana murikomeze, kandi zababera imbamba niki n'udwebo. Imvura igiye kongera kugwa, ndari imvura y'inguba ariko imvura igiye kongera kugwa. Haleluya. Amen. Ndababwiye ko umujinya uzatera, ndabona babwiye ni Imana. Tubuye ngo bana banje mugende mwumva ijambo ryanjye,
none mugende munyizere nzabatabara. Noneho kuzika kuzana kumva ijambo ryayo uruguhunga wava ukasubira muri ya myotsi, hasubira kunywa itabi, hasubira kujya bugoro, hasubira kunywa inzoga, hasubira kugwana, hasubira kubyina mu kabari. Nuko umuje w'Imana uzakurukaho nabuzakubona. Ngaho nimwere imbuto zikwiriye abihaye. Iravuze ngo noneho twebwe n'abantu bana barimo. Haleluya. Amen. Bangira tubabariye. Noneho ni twere imbuto zikwiriye abihaye. Ko mu nziza mose ngende igwano. Iravuze ngo noneho iyi tariki. Yego. Haleluya. Amen. Twebwe twageze hano. Twere imbuto zikwiriye abagize gute abihaye. Kandi nimutangire kwibwira muti. Timutangire kwibwira muti umugabo yambushe gusenga. Timutangire kwibwira muti akazi gatumye ndasenga. Timutangire kwibwira muti abana benshi batumye ndasenga. Timutangire kwibwira muti kubona busakazi sinzasenga. Aho yavuze ngo haleluya. Amen. Iravuze ngo ntabwo yitwaza muri ibi. Kizwa. Ko dufite Aburahamu akaba ari we sogokuruza. Ko dufite abantu basenze. Abantu basenze ko tubafite. Karibo abantu bari mu byaha bari gusubizwa. Abari mu byaha niyo bari kubona amataki n'ibiryo mu nzu. Twebwe tukabura imibereho. Ariko ibero turifite ku Mana. Bugaragara nk'abantu batariho. Ariko turiho dutungishe n'abantu benshi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yavuze ngo kizwa noneho. Ndababwira yuko ndetse Imana ibasha guhindurira Aburahamu abana muri aya mabuye. Muhumuri, Imana ihindura abagabo banyu. Imana ihindura abana banyu batabumva. Amen. Ariko iramuramaza hamwe muhindukira iki? Imana ibone guhindura ibyaniranye ku buzima bwanyu. Amen. Muhindukirira iki? Imana nayo izahindura ibyananiye ubuzima bwanyu. Amen. N'ubu intorezo igezwe ku bishyitsi. Iravuze ngo n'uyu munsi. Vuga ngo n'uyu munsi. Iravuze ngo n'uyu munsi kano kanya intorezo zigezwe ku bishyitsi. Amen. Tibiti. Nikimana ivuze none ariko rode yavuze ngo n'uyu munsi intorezo zigezwe ku bishyitsi by'ibiti. Igiti cyose kitera imbuto nziza kiracibwa. Igiti cyose kitera imbuto kiracibwa. Kikajugunywa mu muriro. Kigatabwa mu muriro. Amen. Mwakisha mujima. Amen. Haleluya. Amen. Iravuze ngo igiti cyose kitera iki imbuto kiracibwa kigatabwa hehemwe mu muriro. Usaba kwera imbuto ke cyose ugihagaze n'amaguru abiri. Amen. Haleluya. Amen. Muranyanze ko mvuze Imana guca. Ariko niko kuni mutakizwa tuzakubitwa ibanda. Nimutakizwa muzagwara ingore tazaki. Nimudakizwa muzabura injuro 600 biyo kandi bihari. Nimudakizwa muzabura mu makode kandi amazakize gute ga. Nimudakizwa muzabara ubucocero. Ariko nukizwa ahadaharuye Imana izaharura. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nukizwa ahadaharuye sha. Amen. Izagira gute? Izaharura. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ndashoje ariko habe harimo abanyantege. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Iravuze ngo nuyenderera ahadaharuye izaharura, nuyemerera ubisozi n'udusozi bizaringanizwa kandi byananiye n'abantu Imana irabishoboye kubihindura. Amen. Haleluya. Amen. Uyu musozi ndacuzire gusa. Iravuze ngo noneho twebwe twera imbuto zikwiriye abagize gute abihaye.
bami Imana yacu uri Imana igira neza, uri Imana itwumva mwana nijoro, uri Imana yaturebye uradukuriye imbabazi zawe. Ubwiye bano bamama uvuganye nabo, bano bakobwa uvuganye nabo, bano bagabo uvuganye natwe, bano basore uvuganye nabo. Uravuze ngo none twere imbuto zikwira abihanye, niko tuzabona amahoro, ngo tuzabona umugisha wawe. Oh Papa Nyiringabo, ndirimirambye ngo abantu batse ku musenyi, abandi bubatse ku buye, narika bubatse kuwe n'imvura yagwa ntiyakigera ibashigura, nabubatse ku musenyi imvura iguye n'imirabyo ndetse n'umuyaga uraza ugasenyagurika ibyo bubatse. Reka umunsi twubake kubera izima, umunsi twubake kuri Kristo Yesu. Buri muntu wese agenera imbuto zikwiriye abihanye. Wantumye ndavuze rero yo kuba maze kuvuga nakurikirana ijambo ryawe, genda rihindura abamama, rihindure bano bagabo, rihindure bano bakobwa, rihindure bano bana, rihindure mu ngo zacu. Kandi data wa twese nzate n'umugisha mu rugo batwakiriye bamuze kubana bano bamama. Urakoze Uwiteka Imana, udubize umugisha kuri twebwe, wamamare kw'iyi miryango, ubakize ubugwayi, ubakize ibibazo. Baratangira izina ryawe. Oya yego, hari abantu baza gupfukama dusenga Imana. Abo bantu babaye abana b'incira muhe byashize, abantu batigeze bareka batimwe n'ubanza mu gitondo, begera imbere baca ugufi imbere y'Imana. Dusenga Imana ibahereze gukomera, begera imbere bahamya Imana. Rava numva mirisi imbere abana b'abantu, nanjye nsaba mirisi imbere data wa twese. Abantu bemera ko batunganye adatunganye, kagorora inzira zabo. Nimba Imana ivuze sikorode uri kuvuga, iravuze ngo intore zo zigazwe ku bishitsi, noneho ku biti umuntu akigira igiti kigakunyuka. Muri isi huzuye uruho n'amahane, icyo nkenera cyose simera ko nkibona, ariko ku munsi mukuru ubwo nzabona umucyo. Nakanyo kwitekereza igitondo nimba ndivuze nibyo birazwi, ariko ugomba garukira Imana ikaguhereza imbaraga, ukayibwira ngo umunsi kuba amenye ko hadari ugomba kwaharura, kuba naje kumvira ijambo mbereze kureka. Ndi wabyishoboza yuko Kristo ari kumwe nawe yagushoboze kureka, ndi washobora kuvugisha ukuri. Ariko Imana nibasha kukuza uzavugisha ikiyemwe ukuri. Mwanjyajya muri Imana navuze ngo abana b'incira, uri se umutima wose ari byo wariganyije Imana, ntugisenga nijoro, usenga ari ukuraha hanze ugahita ukora ibyaha. Ariko siko bimeze. Ubu munsi ngiravuze ngo noneho twere imbuto zikwiragize gute abihanye. Reka Papa Fisi tubereze umwanya asengera imitima yumvishe ko yagarukira Imana mu gitondo, mwirinde ibyaha, Imana ibereze umugisha. Murakoze. Nukuri Mana twongeye gushima no kugwira. Abenshi hano twesheje amahoro, ariko wowe urareba, ndi wereka, urareba. Benshi twari turi mwiza, ariko Satani yaratubije. Nukuri data watweza, nukuri twatsinda n'Imana, Mara ushoboye byose. Urareba warebye nawe wihesheje amahoro, nawe wihesheje amahoro. Hunga umujinya w'Imana, hunga umujinya w'Imana. Utazayivugira muri gereza cyangwa ukayivugira ahandi hantu, nyamara ntabwo byakubera byiza. Abagabo bose ubishatse wabagirira neza, yo bibutse iminsi ya kera, yo bashaka kugukorera. Bahunze umujinya w'Imana, bahunze umujinya wawe, bahunze umujinya, bahunze
bagiriye neza batsinzwe n'urubanza abagabo batsindwa abamama batsinzwe nyamara bagiriye neza bibutse iminsi ya kera uko baguhamagaraga ntibakiguhamagara ko nyamara ushatse babagirira neza bibutse ko bahombye barakugarukiye nawe bagarukire ari data bagiye mu bitagira umumaro bagiye mu bitagira umumaro ariko ushatse wabagirira ubagire neza niko tubigusabye ni mu izina rya data twese umwana n'umwuka wera haleluya 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 bene data bakuru banjye bashiki banjye ijambo riratubwiye ngo twere imbuto zikwiriye abihanye nukuri reka mbabwire Paulo yabivuze neza ngo tuye gukora ibyiza ibi bikadutanga ngo ariko dushobozwa byose na Kristo kuba waje gusenga urahangana n'imyuka mibi haleluya kuba waje gusenga ntabwo satani yishimye niyo mpamvu icyo usabwa ni ugutsinda uyu mwanzi satani haleluya nukuri dutera intambwe duhunga umujinya ugiye gutera isirata abenshi tugiye kuzabura aho dusengera haleluya we ntuzatungwa na rya sengesho kuko namaze kumenya ko Imana yirengagiza ngo iminsi y'urujijo Imana irayirengagiza haleluya cyagiye wari uri mu byaha Imana irabyirengagiza ikavuga ngo mwana wanjye humura biriya wakoze byose ndakubabariye ugiye gutangira muri zero izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro.